Nkomuringo gumwe gw'okukyendeza hamwe n'okurwanisa enkozi z'ebibi omu ihanga, Poorisi ya Uganda yaherize kuba neeteka abaserukale baayo omu myanya etari emwe n'emwe okubaasa kuba neerwanisa enkozi z'ebibi okwetooroora ihanga ryona. Ebi yabigamba obu yaaba naabuganaho abanyamakuru aha mbuga nkuru za Poorisi omuri Kampala. Twagala okubategeeza nti Uganda Police Force etadde mu nteekateeka engeri gye tugenda okulaba nti nno tukuumamu abannayuganda era nga tulaba nti tewali buvune oba kabi konna kabatuukako. Ogu yayongera yashaba abanyayuganda okwehara okutambura na sente nyingi ngu ahabw'okuba obuhenda biragiro nibweyongyera omu biro nk'ebi ngu kandi nibaza kwongera kutaha ebikwekweto okwetooroora ihanga ryona. Mu Arua District omwami ayitibwa Vije Kuma nga musuubizi omuyindi we yali ne driver we waliwo abasajja babiri babalumbagana ng'era nga basobola n'okukuba amasasi babalumbagana ne bababbako essente eziwerera ddala miliyoni 42. W'omugambirizi w'ekitongole kya NERA ekirikuhandiika endangamuntu yashaba abazaire okufayo kuhandiikisa abaana baabo babaase kuba nibatunga n'inamba kibabaasa okuyambaho mu kukora ebigyezo byabo. Bano abaana ba mugaso nnyo naye kituyamba ng'eggwanga okusanga nti bano abaana tubawandiisa oba tubalina mu register oba mu record. Okuwandiisa omwana wo ku ofiisi ya NERA oba ku ofiisi y'endagamuntu ekyamaanyi ojja n'endagamuntu yo ng'omuzadde. Gashakwa Jime Muhumuza.